arrival at the dugout. And there's the reaction from Bruno Fernandes. ካብ ጎደናታት ማያ ናብ ንግስናት ኦልድ ትራፎርድ ዘይነጽፍ ታሪክ ብሩኖ ፈርናንደዝ ሒዘርኩም መጽለኹ እስካብ መጨረሻ መሳይ ኮን ኣብ ዓለም እግሪ ኩዕሶ ገሊኦም ተጻዋቲ ብህቶ ይውለዱ ገሊኦም ድማ በጻዕሪ ፍጠሩ ብሩኖ ፈርናንደዝ ግን ክልቲኦም ማሊኡ ዝተፈጠረ ፍጡር ይብሉ ብዙሓት ማግኒፊኮ ወይ ከዓ ድንቅ ኢሎም እውን ይጽውዕዎ እዮም ገንካ እዝሎም ንሪኦ ዓወት ብለይቲ ዝመጸ ኣይኮነን ካብ ናይ ማያ ኣናእሽተይ ጎደናታት ፖርቹጋል ክሳብ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ክለባት ዓለም ዝኾነት ማንቸስተር ዩናይትድ ምምራሕ ናይ ብሩኖ ጉዕዞ ናይ ተስፋ ዘይምቑራጽን ናይ ዓቢ ህልምን ታሪኽን እዮም سرز بقولوا مايا بورتغال برونو ميغيل بورغيس فرنانديز بشمونتا مسكرم 1994 اب كتما مايا بورتغال تولدا كم كله بورتغالايون قلعو قعس اغري نهيوت ماخل دما غيرو تفطرم نهي صناتو بحري برونو غانا قلعان نهالو مس ارز بال ነገር بفصم كم زيفرتو كمون مس عبيتو كو انت صاوت سعرت زبال انت تسعيرو كم زبك خمس نبره سدرابيتو يزاربو برونو فرنانديز المجمريا كلوبو زخانت نكعسو غزو اب انفيستا استفالت نشته كلب جمره اب تغزيتي تخلخلاي كوينيو زصاوت نبره كنكا اتناي متقع بحريو شعيو كرحق بفصم جن ايكال نبرم اتتبع وسان سدت ناب ايطاليا مبزحتهم بورتغالاوان تصاوتي ناب بينفيكا وي سبورتين ليفن كخريوم حلم برونو جن بفري منغدي ناب كالي مرصم ابس شو عمتو برونو نعدون سدرابيتون غدفو ناب ايطاليا Fernandes started his career at Italian Serie B side Novara but soon made ناب تابت غزيتي اب سيري ا بي زنبرت نوفيرا تصمبره by Sampdoria 3 years later. After 5 years in Italy, he signed with Sporting CP in 2017. He won Back-Tackers DA Liga in 2018-2019, as well as the Taça de Portugal, leading to him being named the Primeira Liga Team of the Year and Primeira Liga Player of the Year in both seasons. In 2018-19, he scored a record of 33 goals in all competitions, making him the highest scoring Portuguese midfielder and the يخون دا أمبر ولا نامنو فيران تتصنبرا جن أو كبر زبال فتناتات يوم قتي مامو قومقا زبال بفصل ما يفلت النبرا جنزب زبالون بفصل ما ينورن مخنياتهم بسدرا بيتو أبدوهم زبالة من ناورو زينور سلوز نورو انتو خونجن برونو تسفى مقرات زبال قال أمز قبك على بفصل ما ينورن أبو بزر يبقى دما عبيت كلابات إيطاليا كم إندونيسيا سامبدوريا تسغاغرا اتناب كوخوبنا زغير غزي سبورتينغ لزيفان ابلتاشن 17 برونو ناو عدو تموليسو نسبورتينغ لزيفان كصمبر كلو وحدات يوم ازي سبزي نليك بورتوغال كوكوا صرايلوم زغمتو برونو اب سبورتينغ تراي كونن تصاويتو نسو بعلو نتخلب تسكيموا كما اقل تصاوتاي كوينو اب حد وقتي سيزن مالتيو 30 كل تنشطات بمقصار كبروسن دما سبرم كابتن كوينو نغانتو كاب عبيق لولاون اوصا ابزو يمبار عالم مولو بزعوا برونو فرنانديز من يبزبل محساس جمرت The King of Old Trafford Manchester United ጥሪ 2020 ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዓቢ ቁልቁል ኣፋፍነት ኣብ ዝነበረትሉ ደገፍቲ ማንቸስተር ተስፋ ቆሪጾም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብሩኖ ፈርናንደዝ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ፈረመ ኣብዚ ቅጽበታዊ ፌርማ ካብታ ዝመጸላ መዓልቲ ጀሚሩ ማለት እዩ ናይ ጋንታ መንፈስ ቀይሮ ጾታ የማሕሽ ጎል ይእቱ ተጻዋቲ የነቃቀ ደገፍቲ የነቃቀ ኮታስ ኣብ ልቢ ማንቸስተር ዩናይትድ ምንም ጊዜ ከይወሰደሉ ሽልኹ ኢላ አተወ ተጽኖ ሳይጓደል እየተጋ ያለው ኮከብ ነው በቦታው ከሁሉም በችሎታው የሚልቀው ለዩናይትድ ታምኖ 6 ዓመት የደፈነው ታማኙ ኣብ ውሕድ ጊዜ ካብ ኩሉ ማእከል ተጻወት እንዳል ድማ ሽቶታትን ሓገዝን ማለት እዩ አሲስታትን በመምዝጋብ ታሪኽ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ መስራሕ ጀመረ ናይ ደሞ ኩናታት ሎሚ ብሩኖ ፈርናንደዝ ማንቸስተር ዩናይትድ ካፒቴን እዩ እቲ ካመያ ዝመጸ ቆልዓ ሎሚ ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ማእከል ተጻወት ዓለምና እውን ኣብ ምዃን ደረጃ በጽሕሎ ናይ ብሩኖ ፈርናንደዝ ታሪኽ ናይ ተውህቦ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ስራሕ ውጽኢት እውን ይብሉ ብዙሓት ተንተን ስፖርት ሜዳ ከጨቃጨቅን ክማጎትን ክትሪኦ ከለኻ እቲ ንስፖርት ዘለዎ ፍቅሪ ክሳዕ ዘይምላዩን ይብሉ ብዙሓት ተንተን ስፖርት እቲ ንሱ ንብዛዕባ ጸወታ ጥራይ ኣይኮነን ዝሓስብ ንሱ ንጸወታ ይነብሮ ይብሉ ብዙሓት ዝውን ተንተን ስፖርት ብሩኖ ምስ ደቁ ጻወት ከሎ
ክስሓቅ ከሎን ድማ ፍሉይ ተሓዋስ ከም ዝፈጥር ናይ ቦነስ ከምኡውን ናይ ዕርክነት ፍቅሩ ይፍለይ ይብሉ ምስ ዝነብሩ ቤተሰቡን መታዓቢቱን ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብ ማይሊ ሐሚድያ ስፖርት ንታሪክ ብሩኖ ፈርናንደዝ ከመይ ትርእይዎ ካብቶም ናይ ዩናይትድ ጽንዓት ዘለዎም ተጻዋቲ ሓደ ድዩ ርእይቶኹም ኣብ ኮመንት ጻሕፉለይ ነዚ ቪድዮ እንተፈቲኹም ድማ ላይክ በመግባርን ሰብስክራይብ በመግባርን አተባብዑና ይቀነለይ በተወሳኺ ኣብ ካሊ ቪድዮስ ከም ንረኸብ ጽጽብቁ ሰሰናይ ምንልኩም ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ ስፖርት ይስዕር መጭኹም